O te toe patarapatu sa mo nei vaenga o le afiafi. Ia, manatua, pai va ese po lo pepe le nei tula ma le nei tuaso. Ese po le vaenga le nei o tau tuai. Tau te silsila mai po ia o le aile masani o na ula ia tu pape nei te mi o tatu tau tua ma le nanga pitai. Patu a mai ala vale o nisi upuanga wha le karisia. Mai e le tae au ana leila ia le la o tuturi mai le vaenga tatu tautua ma le onanga. Ia se i tatu tala fo i ma whaawau nisi vaenga o le tautua. Ia ua lava oe Samoa ma lau pita whaponga. Na sasale nei nisi vaenga o lalangi io e manatu le ua Asa Samoa o New Zealand, Fiji, Tonga, o Australia. E se vanganai Amerika mo na territory. E Amerika Samoa, ua manisi vaenga io e. O lo tatu tau fai tusa i lona kalena, pe auto matau mai, ia. Le i, o ne tau o mai le potu o le hotel. Lea ua whao tuai le tatu tautua. Male o nanga ia ona o ese mai fo i me na sani ona na malanga ese mai na nafi me fo na mafuena le esta tu por kala me le so na nafi waso na oli nei lo no to ya Yesu ua ia pa aula ia te au o laule pese fo pese aleluia pese aleluia pese ole la olo wanga oe olo wanga nga o Yesu e ole fa'aola mai ua li ai. Paftai tele le tua mātou tama i ufo i manuia fe au mga duenga o le nei aso. Tangata malana lava na sa ili. Ia au lo mātou lotu mai fo i le nei tu langi o malo nei ni State of Nevada i Las Vegas. Ia ona o fono tanga na tanga duenga faa tanga duenga. Ia o farisas fulu limas wono tonu Amerika nei. Ia o lana fono tanga faa tausanga i le amatanga o le tausanga. Ia iai la le nei weekend na tuli mamuli au lo mai e la tu mai so se vaenga o Amerika. Ia o lea whaftai lau fiu whai wina te au mga duenga whaarantanga duenga i le ne yasu. Mai ai le ono na rei la re tai au. Ia o lea o ta api o la tafu le ono i le afiafi. A wha umi a matu teimi ia e sala li na uai vava mau Amerika o lea tunu te le felelei mai vaalele. Ia mape o le malanga atu New Zealand ma Australia i le mamau vava mamau petai. Ia le lama o whatau wina o na muia fontanga mtanga duenga. Ia o ta ape manfifia, ape manuia me uma, mai ali taitainga, le fono, le fionga, ia po le sunga fo i le tu ina whatonu, o senga tu ina si o ai tangata lotu, Paftai lau fio o whaiwina manuia a matu fontanga o nei aso. Ai ora atuturi loa ni fe au masani ia ma au unanga i lo atu nuu le longo puieli ia o lo matu atu iso se tafa o le nei lau. Ni tamai, ina mea lo ngang pa ia, e tauturuina se tautua a whai nei. Nei watu mea umalawa ia atiwe, ma waisovi inga tamai. Ai o lava o matu tangata i lo sofa Yesu ma ngalo ai matu ole mawala awai. Amen.
Io na, io no fai atu, io se taimi ia o na ngai mai fu leo le tatu a na masani ia po le tō whā ia mo whanua tupa i matira St. Living, io o la pa anga masani, my partner in crime, ia se taimi o mua, ia masalo po le tau le tūla e fia, tasi fia mato. Ia lela tali tu la fitu taro la fitu ia onga tune in mai lola ia leo tatu paanga leo uman abi ili link ia pa wawo tele fu ili mau masu ia mo ia leo aso sale nisi baenga lola ia au pio le mele ui tatu pio le failu ngaso pa yeso walu fa solo ato anyway Paftai le tua mai afi au mga benga o ni yaso ioe ia pi as ia ona mane yo le face fi rolo mabu tu no potu ia te tu fusi wa tasi fu ni yaso si mane ya le po mane ya tala le sto ina le fai fa sol me le yaso mi sol umma le so ile ia o le so pe ono ta ua sanga o le fono tanga fa le tausanga tanga luenga a Amerika e se fulima se fumareono tolu ona pulenga tele pulenga i matu o pulenga i sae ma le pulenga o ngā tutonu o le central ia pulenga e tolu pulenga e fausiai le matanga luenga ali e whakasai Amerikanei, ia mātou lava la pulenga tututonu, ia ona pe alan ta o mātou tututonu, ia pe o mātou e senta mai ai o mātou nei le LA County, San Bernardino, so LA County la, Orange County, pe o vanga na lua o isi mai ngai ta, o ngai Missouri, ia o ngai Seattle, ia pe o vanga umana e o mai io, ma mau le mena whilili, meni tangata, e pe le nei Las Vegas, ia pe tele mo hotels, tele selection o hotels, no foi tangata, ia whapena fuila i le nei aso, salole na lole, na paile fono na lila, ia whailo ma le matu, io le me tawai ia ona su erole mal me ora lintia la to le lau sa we nei il tutu mai ele vai ai o mata menta die metanga mai o fuani na o fuati o le fusa pesia tutu mata ngau le tatu por kala me e wa sa ni tu ta ele sui of ia e me no le situra le silu e tula ia pio le menda ia se le o tia ia se le sui to asuia na nei po le ma por kala if to asuia mai le na matutu le potura o tal mai le ono o le lima io a fo le lima ia e tane te le titi le ono o to nuwa go i le fasa i le meo tino i le matu fontanga ia ona a pe ma nei pero me fascina to matau ona le matu po kala me le la mai le ono le taia na matai po kala me le au ba fu le au leo mo la to le manam la me term si le matu fo i tu ai le au leo le pape tu tiro lotu mani leo leo tu sa le ta u le na le fakasai mo le meo le morning devotion ia po le prayer meeting morning devotions ia fito uma ia le ta u le banga na le au leo mo meo maftanga talo le ono rantai au amataina ia au leo tai Reverend Yopu Mosa o ia na leo lo ba ia le kalesia senyeko ia le mesa ngalu ia le tuina fatonu ia makirusa po sano ma fatu fatea
ia ua pensione malo le la pi o si au le sana va ia le matu aina le fono tatalo tai au ia po le leo ia o le sunga i pe au pa no aina ia fa wina mai i le polisi fa fi au kana na fo ia o lo pi o lona o ia na o to sia le karisi se niko e fa talele la tu fi au o le ua pina talo inda fo le fono le so ia o le ua manu manu ai ia le sunga le li fa ia onga Dr. Fatilua o ro i tonu ro fa ia onga ni tonu o polisi o malua ia le la ua manu malo ai le karisi le se niko ia pe o le la ua fa tali ia se te tonu ia pe ala tu sunga fono i malua ia me ia ma fai lo le tonu e ai mai ma o sia fe ngainga ia ma le kalesia i le i senieko o la lona na matana lila te ai revenue pu a mosa o talo sanga fa tai sa fe ngai ma le ti akono o le sui pulenga mai matu ia o le fa to senga ia le mafta tina io e sa te talo le tina matu o le matu pulenga le tina ia fa ia maua ia na sa ia ma le sui o le talabo sa talo i mana onga tupulanga talabo ia sa talo ai ia le alo o le toina io e mai la lo i le vainga saute ia le sunga le toina ia Reverend Alda Filo tau i vale le fefe au toina monalo la sa talo i mana onga e fai masui o le pulenga i saute ia masui o le au talabo io e tari fitu fai le malu o le taiao ia ta ape i faretofinga ma lotu o mafta matina ia faretofinga fai fe au wa o sosoani faretofinga ti akono faretofinga tupulanga talavo e sa o loto le afainga o tupulanga i fono wa vaenga itu sana fia o ma all ages nga ye na lila mai ale matua tau tupulanga talavo ia na lo le breakfast i le fitu le taiao ia no lo le vaenga ia i le vaenga ia vaenga fai ia la tu fontanga ia ma fai ia la tu mata upu fai pepa matanga tina fai le pepa ia matanga ti akono ia fa pena foi ia le utarbo pe le uanga i fa tasia ina fono fa tasi mana utarbo the youth ia i le taimi e fai fontanga ia ale au matua ia ai o le tuga se furu tai au sani ngā lotu whamatunga na tai ai ia le sunga i le whaiwhi au Reverend Yona le ana o la ua ma le patua ia peka tia le ana o la ua le na ma aia le kalesia wha missionary i Portland, Auckland ioe no, I'm sorry, not Auckland, Oregon sorry o le pe man New Zealand ma fo pe mini Auckland Oregon Oregon na o lo ia kalesia fa missionary ne pe o ia la sunga la ia Yona le nasa na patupeia ia le lotu le temi o le penga lotu ia ma penai fa mantunga to finga tele an tanga venga i Amerika i tosfumi te ele tu la se fu tai au tasfu ma le gua tau maftanga ia por sa ilinga ale tanga luenga ia ale tale te o o lela ato to lela tale o no tarfi io pa lela tarfi tu e fatto a uma mai e le ono le tai io e una luru limai lea ma fatto fa ia ma tele me ai pe o matu me tu sami mai e le ti le tai au lunch te o en matuta ape ia pe o le ulenga i saute i le me o iai ia le sunga ia Reverend Elder Filo tau i vale matfatua ia to ina na ulenga na ia e au fiai ia pono au fiai Yona le na ia e au fiai ia
ia malikali sisi ko ele ia sili inta nei au leo o yopu a mosa ia ma wai nisi fai fe au ia pe pangna fe au li o sante o la tola ia sa ta pena ina le ti le tai au ma le lunch la uli fa tai tele la ma lie mata i ai ia ua ma lie fo le manava na to ia fa ia le neto sam le mai ia tai au ia pa ia ta apine yo wala kia wele stangata fu te telefone ai yo ai pio fe au na mga wenga sa fe ngai ngor nei aso pio mena to vai mai e pio left to fu si wat wa nei se te ya ona o nei se te mi o te to e sui ai ya ma ya tu ta to por kalame ya ya nei mata u e fia tala no pe ya ona ole challenge ni pe yo le amatanga o ngā ruenga o ni tausanga. Pe a challenge mo ta o pitano i pe la tam whaila vai tele i le tā ua o ngā ruenga whai pēa le tatu whenga malo. Ngā ruenga wha le lea i le malo. Samoa. Io e. Whai o tā penanga le malo. Ina ia mawhai o na pe o isi me o tā penanga nei wha le malo. Pe o lea pe ua le nofo le lei ai ia le isi vaenga. Pe ua lato matau atu. Ua tele ina whatupula ia tangata e li liu le tō whāma le whautautanga i le whainga malo o lo tūlai mai nei. Ona o le whatawaina e le whainga malo nei o meo atina e o tangata a inga te tūtasi. Ai o mea ia e te tau ono tato wo whatasi male mawhauwhaunga. E tā ua lo tato le tō mā natu o tangata wa aia le malo i ona whaavae mau tutu. Io e. O le mere whatau ai nai mo meo whainu mera numbers. E a leine tau ma whaile si tu i a latu au sia mo numera le vai tonu. Whainu mera. Po le 2/3. Po le luo vai tonu. Ina ia te ma whai vole le hale nau ta inga ia suia ni mo ni tulafon. Le nau ta inga na na linta whai mo meo numbers. Le wha moe maua lunga no. Ia ma whai na sui ni mea e leo tula, leo longo le lei ba ai. E leo ngata ngō fie le ba ai lau tele. Io e. Si taimi o luma ia o na safura lo pa anga mati taratala no atu. Ia se i o lepe o le fruta baba ia. E se po i isi headlines ia mai leo o le sasani nei Samoa. Alea mai isi headlines fa le manuia le headlines mai le mo meu witnesses for ye mai I fale alili. Leo a mai observer ile society. Today is their Sunday. Today is Sunday. You're back home in Samoa. Aule lava e felele mai ia tala le observer. Ia le yale tatu tu ia le observer ia fai pelo na le mafofau. Alela mai ne ua pe ua whaatonu wina. Nisi o mori mau e la lafi. Ia pio mena si tatu si pima nei tai au le somafua. E manino alo ia mai ai. Ia se whaitaunga atamai ma se whaitaunga tate fia whaitau iai. I ma se whaitaunga tate mauti noa lava. I moi. Pa maun petai. Mea o mele observer. Ia ua matua i le ua toia ina ale ese se tatu wina. Ono leo whape mai I mori mau. Ua whape atu mori mau, nisi mori mau. E awole apia mai I tonu al whawha masino. E wela la. Pe o le whamtalanga te le wawe nā mamana mō fie. Ai si o tatu toe whisiringia mo reso ata e au. Toa maua sa o teimi o te whaalongo longo le lei ai I fia fui. I tangata fui en tutua e lunga pai ala tuta. I le whilo inga tui epa ma le lato vaenga. Pau pai a le whapitua ai min I le afu.
ale HRPP na o sorry le la molesi sanga po tele si o yo o le sunga ia sa po sunga le o ia ngal mana molesi sanga po tele leva ona mafilo i ngola po kalami 5, 6, 7 years ago lifta mafilo ia le na lila ia mafilo ali ia so si mo talofa sanga po tele no sunga le o ia ole na tai o leo na o e mau mai ia le tatu maftanga o le so io e lego e na o tau le fale ai wa e fa malu masui ia wa sisi le mani ia ola e fono ai o so ia ona o le tau fa tu lor tatu teni ia ma wani ava noa e tala noi nai le tele o mata o le yaso sa e tele a saunoanga o le fono le na fa tope i le aso. Lenes. That was Friday. That was Friday. Tele a ni sui na no vai na tulunga le sui le ngata o le sui o Fearful. To lua sui me fale ula o le tane ma le tamata. O le ligi ma tamata. O le sui mai Fearful. Mai sanga lua. Ai pili o le sui mai Fearful mai fala le pusawai ia mar sui la le mai amatou I fasala le ngalua iva o te li maua la ai si sui na matua I saunoanga au le sui ale na mate de tele mfape mai le na tala tui la epa ma fontoe fai se whainga wabe. Fai se whainga wabe. Ia o peu leua siri ma whongo tangata. Lea tonu le mea lea e mana tangata ni o a whainga wabe. O a whainga wabe. Au a mea mani no Samoa. Au tau sila I le atina enga I le atunu I le whatuatua I le atua. Ia po le malo. Ta tia ia le ngoa. La atu so o le whatuatua na pele whitai la wanga ia mwhapea. Leai o le malo. La tofo ia I la tu e langoina ia le fast. O to e whangaina o whanga o tou o supporters e lango I le malo. Tu umatemi o vang whai. Leo o tu la I le malo tato wolo e lango le malo. E pe o le lape lea I le HRPP ma le la tofo I vai. O umatemi o whinga palo. Ua uma taimi o tau whavalea. Ia wai, tau te o fua whamatala mo le meo campaign ma lea. E pe se upu whaingo fia ngan tatu whamatala nen mo mai te meo campaign. Mai te meo tau whavalea, tau whase. Io e whase e atu e lesi vanga, whavalea me lesi vanga. Ale me sili na io e. O le case lava lea I fui, sa whatamongo. Tatu loai le mo le nea lo le leia le sanga tele nalu ave sta mai tai na mista e fai hoki ngai ai alu ai ave ia le ko ngale ka fai hoki uma au le ala u te fai ai ia le palota ale safata no metasi e a fuisia e a fu le ma fangafa le leo tanga tana fai le tang e a fu le ma fangafa le tanga tana na ave tang ele ala e fa longo tua I te le polo na whale tu. E agua Amerita. Ia le la ua mai whai unga whakamsino. O tiri tau whai nioe. Tau whai pa o umala. Le wana tu e whai ia le tatu whainga paluta titi. E iei se o whanua noanga I sau noanga a I lato. O le mea o le lato whono le na whai lea sofa reile. Le sono Februari. O le opu na latu whaongaina, na latu keri whaongaina le whionga le parimia. O le sunga le parimia whiwhilio, ana latu whaongaina le upu tama, le tama le. Tō Samoa e anga pere tatu tala no I mea ia. E tate ata e pia tatu e wapa ai ia. Tu a telefo ina tala no ia. E whale I tele sato mea mamai mawai.
e pe nei alo tatu tala noa I tā penanga le whainga malo. O loma mai a wala wa ia le whaalau te leina le manuia o tangata o Samoa. Ta tia ia ia wale o le whono le na umatu nei. Samoa e la ngona aru ta whanoa noa. E se le vai o mafau whaunga na initiate le whono lea. Au tau sila fo I sau noanga le tai o le tu malo. A toi no nofo umana sa nio. Awa fai pisi open forum. Pisi open, yes, it was. It was an open forum. Fisili matali. O tu roa vatu la tu leva noa. Wa allow el banfa fai ia le audience. E matua la o mai ni mea. Ia melana na mauni. Wa fai. Toi tau whai control la tuka teini. Wa le mwhi control. Wa sau a tole le mafofau. Ioi. Sui o tanta. O le mea whaitai. E le ngatai na wala a wina na sui na o tu maro sfumarwha. A ua wala au wha solo a toa tua ia masui o Samoa a toa. Alo manino le leia. O le majority o vaena o Samoa. O le o matfast. O le whanonga tele ale i Samoa, o sila fia le leia le toi ina malato. E le toi fuli, e le toi amana ia e le malo Samoa se leo tui le epa, o pono toi, o limon, uewa. Ma i lato umala, o lo lango ina ia le chapipi. E le toi maua so lato wavanoa, aisea. Ua maua Samoa mo lato ua tali tonu wina Samoa ia le lipa le mia o lo iai I le temi nei. E tāua foi la, tāua foi le ave iai o te tonua Samoa. E le nofo le iai le fionga I le lipa le mia. E mawhai iai na nofo pa le mia mawhai tau whapea. Sorry. Uma mafatele lo tonu mele ona ua mai ator fatutuanga na malo ia tia. Ele sel tala. Le mela na o te lofa ia pila e pamana na vai. O afinga o tau mawhai e fai. O la tu tau fai fa leanga. A o le tupu pele o le atina e ina ele fatu ele afu. Ele whainga malo o tiute mawhai fa o le malo. O le te tele atu le tau whaaleanga atu le pamana atu. O te whatu, na mo tau maua, malfono le na whai. Whapea o e se tangata le leila o whai tau I mea ma e tango e tuetu. O le a kongu le mafuanga ngā koe tau whai e tu ina le koe to bring them together. A me tue ave ai whala I whainga upu na ave le whia. Matanga ia. Ole matua I matanga ia. Le se va fea loa I whai. E o whai tangata o tu malo I tu elu. Au tau sila lele. O mea o mai na whai ele HRPP matu lepa. Leo koe ngawha mana o mai. Mini, leo koe kusa o le mea au